Kala jong si apir the pen to warang simar dermat ile tum amu pen tum sar pu son hem bang ke mat plaster sai se la pen gari hum ga chinam na jakong ta ve cycle hum ke ve dunia ta jakong ne rem lo dang te la ke development kalipin lo la si development lo dang te la economic prospect bang itum la pon pam nang la an sil tum development kaprek bang ke deng una jakong da to ji kalite ile tum no hop ta lile de ji la si development buta non son itum theklong lo economic prospect kali gusta education anat play tum lang na education anat ta itum kona lo development theklong non ilitum karbiang long ang kang pi pen hum troxy a school kan kiranan ku pi pot lo la ke council pen kilang dun thek the pot lo non bithung constituency lo ma nilitum metang constituency lo la pen non tuliram rong hang mat hadak itu lo main miji school pi pas kan kiranan lo main miji school kala interior da kali lo interior dapen ke towar ave to ho kuni puta ave lo muthe hala education ko son ma school lo ke apply nangi la hu community dun thek thek pensi la su school la non la son ding hak lo mati la si la hai ke lang le posi menangan ke ilito council atum mansi jongnang kok ti lo la kana lang litum claim le det ke non lang nan senang bithung along la song son ke CM tuliram rong hang constituency lu alang li are responsible lo state long lang nam lo pute chief minister level CM ke lada council long ke chief lo ma di chief constituency long jong si school shutdown pute therak me alam kali makalam alang li ke therak thek the lo zani tu mang si therak me mil la ben west kar biang long ke damtang class 12 11 12 science ka char lijia thai damtang ning kanang tawelang non an tawelang lagalang li thera thek the stani tum ke therak duklo na pen iselam dak ni jogdun la congress a hotalang si education ai em lo asam long ta dr himanta biswa sharma si education minister lo te tuliram rong hang phan cheng hon pik tuliram rong hang pen chemik pik po sonte kopia posi polo lang li school ke non king ham nang kok ke labang surat phalam classifita niliane si labang so news ke theklom men miji high school teacher sa non ta appointment unit de bang sir ke teacher non ta appointment milang dak pen tet lo than bang ave de dak school chalu na bang duima he khilang ma metric pass bang du helang ma ta pukang ke pulo development la sinang li nong i bang ke prabjin pen nang chewo sirang nang li labang sonong ke dengon ke nang li therak nai ko son dong nang ok ta ka chiklik le ni labang alwing tung duk lang tum han si itung ge ma thadam pe mi si ke lang sele tali kali lagi ke lang ke so ta li lo alang li palang her personal pede doctor po man nang ke school kang kira doctor ke plang ro lapu kali ho alam lo ti school hem ka piru doctor ke plang ro lo son ge lage che voi tu sera son si mi lapu na pen isi silam da ko pen thelo commission helaya state level recruitment commission abang so ke seng hote a commission ke seng hot karbiang long pen bang pho MLA to toy dulu people are make jang run joy ke alang tuman hadak assembly long nang make jang noi putong rakyat toy dun ma labang so chok chip ke pajong ni masih tu nang toy dun lang tumhang labang so apu thak lam class pi tharang tu jong si nang le tum jong si thek the un e putte prabjin pen MLA hoi pen chi un ke the ka tum dola nang le tum pen ke the ka tum dola kar biang long rara tum phanang tu paluri noi nona por rara tum riso yang kai phalang nori noi ningkan pho labang chini pa mi nai na tu nang le tum se ningkan riso yang phanang tum hel ka pana hok non kar biang long hamren a constituency long pen bang cricket hamari so yang atum ubi pos yang tan ke dam nang pet pini alang tu ke do bang ke theng ke chok ke phonang lote ki sung ben phonang loke nang tu school ke me kim ke pie polo ha tu school ka charli chir ata lang non nang tu kui pol ha chelang thek the ke te la siala da non da la sila haya puthak non ana tu chelang thek thip lo tang te MLA hoi pen sunoi nitung un edelo nitung claim thek thedelo ko bang rap han lam class pinut jong sinang tum
lason nang ho ching hip tun joy nang ho ching putun hai he lapen halabang so alam kaning je product tun ning je tun hai he liputang te prabjin pen labang plikar biang long mele tum tang hoi pen chi ono kar biang long future mate ikai monon fia phan me sen nang ji apen risoi jang atum akai na he det nang ji posinang tum manang pulu nang tum jong si khe phan ching hon long ri phan te prabjin pen chi ono theng thelu purat phan sila la son thak Allah he hodi silam tammi buge itum ningje pik lo seta aku ningje thul hai la 3a paragraph 3a along la last shall have bude shall bude may bugali shall have power to make laws with respect to all higher industry education primary education higher secondary education minor education kadok of up to land alienation of land aputha la anta law selam me usipu la son thak Allah agar council dum selam me lo la ho department tin bhanda ladak la son isi selam a department tin bhanda la pilu dun ati ta choklo 30 department ha selam no fere nang ni lo ti pi posi fere det ma constitution pi tanoti aja ko mo bian de la ke okay la so teng buladang te 30 department ta alo selam na ko lapen recruitment kado ko ta council में सिक्लेम देना को lapen advertisement kado kabe ta council pen lo lapen criteria pide dang ko emergency ladak application jok dunoi ma lado kabe dak schedule tribe tok delo te ko piloma de kesu ni sar khana jula recruitment for the hill tribe tok deno to ko thang da belo kente dage only for ST bokamat avelu special recruitment for ST nili tum Assam nili registrar of cooperative societies ke do un ke ni tum claim loti ni la sohsila junior inspector of cooperative societies nili appoint rui det loken bankret troxy si bankret troxy plus 5 body bang inquiry pan lon ke bang inquiry si nili appointed nili appoint lo aja ke da council atum hani pa appoint lo kente synchro kubdi em halawang so alangli pen nili telephone ben sikima pa appoint rui det lo singtero nili pa appoint rui det lo la ko pisi sumati aku la emitha khai pan sakuri chipi oji pule ning ke ha ako aja kong atengkai do sonde hadi ko pisi ke un ede jimati nili ning jewaret loti hoti hala sonipur ke do